Recimo, napisao sam pjesma Puca, kamen putuje, Zrinko, kamen puca, pjesma putuje, dakle, bilo je ovakvih nekakvih stvari. I nikako mi nije bio dobar refren, mi se nije sviđao. I ja nazovem svog Rajka i kažem ljubavi stižem. Najvažnija je ona zajednička slika gdje smo svi. A tko je otpjevao solističku dionicu, to je jako malo važno. Kad sam došao kod njega, sjedio u skladi, Rajko je već bio tu i onda je krenuo, samo izložio ukratko. Ima nešto što bi trebalo na koncu završiti kao nekakav band-aid, da pjeva što više ljudi, da pjesma bude čisti poziv na ljubav, na mir, na ništa bilo čega lošeg, jednostavno na ljubav prema svom. Onaj C dio je bio Rajko je taj koji je rekao da bi taj dio trebalo možda baš ovako i to je poleglo sjajno. I onda smo nakon toga, ja sam rekao da ok, to što vidim pa ću napraviti nekakav prijedlog aranžmana. A ja sam u to vrijeme bio dobar sa svim pjevačima. Ja nemam nijednog pjevača s kojim nisam bio dobar i moj telefonski poziv je značio obično da. I tako sam ja zvao pjevače, neke da dođu pjevati jedan dio pjesma i jedni da dođu u zbor. I nikom manje više nije radio problem. Svako od nas je došao tamo sa takvim nabojem, sa takvom nekakvom našpricani svi, sa željom da sad tu svu svoju energiju nekako ulijemo u taj 1,5 stih kojega imamo za otpjevati. Kad se sve to zbrojilo, svi ti naboji, svi ti pokušaji da ulijemo još više energije u to, mislim da je to ono što se kaže traka zabilježila. Znam da smo na snimanje slike Dino i ja došli nakon 1-2 dana dobrog tumarenja. Još je on donel onog svog pesa malog kaj je nasljednik od Tiletove pudlice kaj je trčali Radul Rusvaj cijelo vreme. Ja i on smo samo s tog tuma nekakvog gdje smo bili, ja mislim, otišli se doma malo obleći. Prvo se rade zborovi, a onda svi pjevači posebno su imali svoje dionice. Ja. Tako da sam ja bila zadužena za bekove. Samo se sjećam da sam bila strašno umorna, neispavana kao i svi, i Hrvoje, i Zrinko, i Rajko. Sada dok vama pričam, stalno mi stoji slika onog pulta i njihovog snimanja. Oni su tamo, ne znam, i jeli i živjeli danima. Ja sam s njima, čini mi se, neka 3 dana isto tako živjela i znam da sam bila jako umorna, jer to se trebalo završiti. Odmarali smo se, išli smo pa smo prilegli zbog toga jer se čekala druga garnitura. Ja nisam mogao napustiti postavu jedne da bi opet tražio iznova, nego sam čekali sa postavljenim mikrofonima i kompletno sve postavljenim parametrima stola na kojem se radilo, da dočekam drugu ekipu, drugi zbor prateće vokale i drugu ekipu pjevača koja je dolazila. Mi smo razgovarali o tome, ja sam znao da li to rade. Mi smo imali i još smo u tokom rada došli do zaključka da mora biti moja domovina Hrvatska naglasak, jer se je rat slagao. I kad je donio, ja sam samo rekao, emitirajte. Pozdrav Dnevnika, još jedna pjesma posvećena borbi Hrvatske za slobodu autora Zrinka Tutića i Rajka Dujmića.